Patala fatu wa Samoa le Samoa Entertainment TV mai pia au si mai whaafonga. O whai ngā malanga mai upolu mo Amerika Samoa le Lady Samoa le mai so fau le astrofia so lima o ki topalu o lua tolu. O le awha mamalu ai loa le si tanga fau o pasese. Na lus fultala o wha o popo le se laulu fulu o iai mo le alu mal tue sau. Ta o le sui ofisa o va ai Amerika Samoa le Reed Shipping le sunga mai konine. Wa silia lus fulto sanga e le si tanga. Ai o le si tanga fo i ua iai nei e mawhai lava o nga fatia e tangata malanga. Atusa ili tau o pasese i valele o iei nei. Wala ta le fitu se lau, le alu ma le sau, e au ngai mata upu fa ta tope a ainga, ma le au fai pisi nesi. Pei tai o le vaa fau le o iei nei le Lady Samoa fa. O lo iei foi, le fufuanga, a le malo e si ili tau o uta i le masino yu lai o lua o lua fa, mfa solo atua i lava i le isi tau sanga i so ai. Pei foi ona iei tu langa o pasese o tangata, e toi wha o popo ai leisi lufulu whata la i tau sanga fau, ai wha o popo leisi sfulu ono ta la i le tau sanga i so ai. Lua o lua lima mo tangata mātua e ese mai pasese o tamaiti. E tolu i le sfulu lua tau sanga e wha o popo iai le sfulu tolu ta la i le fitu lima ai o le tau sanga fau, wha o popo le tolu lua ta la ma o atu ai i le lua o lua lima e na o le lua ta la e wha o popo le pasese o tamaiti. Ai le aise te e fua mo tamaiti ta ilua tau sangar mātua e maua i le Lady Samoa i tutuila o wha o popo le ono tala i le tolu lima o lo o iei nei. Lua o lua wha yu lai to e wha o popo le isi fitu tala ma le wha tala e wha o popo iei i le wha balu mo le lua o lua lima. O si tanga uta wha atu a amata el masino yu lai o le tau sanga fau lua o lua wha ma yu lai lua o lua lima. Ma e utali ngā malo o le University of Brigham i Utah i Amerika. O le tasi le vaenga o Amerika o lo iaile o ngā tonu le kalesia Yesu Kiriso au pa ia waso i ngā tai. O le vai aso neina ma waile feilo inga ma le fionga le palmia fia me na o mi mata afa. Le First Presidency, ma le First Presidency o le kalesia ma mona i Salt Lake City, Utah. O ta ue whamtalanga mai le laumua le kalesia tali sa paia e taitai. O le taunu uantu le taitai o Samoa. Lo lato fo i lotoa, ai o se awa noa iu so matua ngane o le kalesia, e fio fo iai. Malfa moe na te asia isi vaenga matu tino le kalesia, a o lato mafutai i Amerika. O le malanga le fionga le paramia, fia me na o mimta afa i Amerika ono fontanga fa al tausanga, a taitai o malo au fa atasi o faya i New Yorka, ai o le feilo inga fa apitua foi. A le fionga le presidente o Amerika, Mr. Biden, i tai o malo al Pasifika le vai aso nei, e wha so ai le presidente au alai fiofso so anima iai, lona malo i atu moto le Pasifika. Ua talia le kapeneta le whaamawainga le ofisi le o tinama tama i tai maanga so tai, le sunga ia takta mema mo sanga, pe ona ripotia le Samoa Global News, na whaamaunia mai le tai fono al komisie pulea tangata whainga luenga le malo, le fionga nonu sale i moa wa ai. Le fatau tai ai leo se suenga le matanga luenga inisio ngai o inga. A le sa avea ma ofisili. Le ala vari poti le sa maglopo e whaapea. O se muli mau wha mo ina na ia whailoan ma fua anga o lea suenga. O na ua le muli ta ia le ofisili ni ta ia la matanga luenga whaapea le malo. E whaatino ai fe whaatau a inga. Ai mai se o le tongi na atua tupe whaatino ai polo kalame le matanga luenga. Le alava ripoti e whaapea o se selin tupe na sainia le ofisi. Sa whamatu ua tuai pei meni se tasi o whalitani malo sa whai e stau mawhatanga le matanga ruenga. Se lato polo kalame sa whaatino ina i lea whatali malo. Ta ua fo i le ripoti e ai lava ta i ala e ao na whaatino ma muli tai i ai. O na whato ama whai lea o na saini le ofisi. Pei tai e le iu ia awala. E le imanu yertam whai atu masfina ngaro le sunga takta mema mautusanga. Ele ima wa fo ese tari le komisina le komisio ngaluenga. Po le ale fai ungo suenga sa whaatino. O le tamaita ia mema, na filifilia e avea ma ofisili o le amatanga luenga ia mati o le tausanga na te anei. Le tofi ai o mema e avea ma ofisili o tina amatamaita i. Sa whasalau ina ile telo vaenga sa ia nga vaai. E au fi ai tupulanga talavou, ati ina e o taalonga. Nga ngana male ati nga e o ananu. Awa noa tutusa wali ima tamaita i. Sauanga i totono ainga, ai atatau. Pulenga o whainga anu ulelei, whaapea polo keti whaatino. O leo whaamawai le ofisili, a o lumana i eile ulufale mai o le minister fo o le matanga luenga.
le afionga muli pola ana no Samoa. Mai Amerika Samoa o wha maalam la mai nei senga ngana whai ngofio le pili o lo tati ai nei le moto sui. Wha tau ia so livio tangata i whai ngā ruenga i le malo. Ai malanga ese wha tau nu utiu te wha militeli. Le si le waenga na talanoa ina le sui. Le si le waenga na talanoa ia le sui lo ia sili ale malo. Ma le wha ton sili o le ofisa tangata whai ngā ruenga al malo. Human Resources Miss Lynn Pulau le vai so nei. I totonu o le moto sui o Amerika Samoa i Tuli. I le fsanga inga e wha manino a tiri le pili. Na talano ai Miss Pulau o ia foi le isi tangata i totonu o le li o tangata lo whaatau i le pili. Mai lo langlango ina malonsi le fionga le kovana. Ma le lutena kovana le name ta upu. O le nei pili wha avai ai ma wha awinga livio le military. Moto tino umo se vaenga wha leo leo o vaenga au le United States au nanga mo soifu o malolo ina lautele o le United States po o le vaenga foi ale National Guard ma wha awinga ai vai taimi o le toe wha whainga ruenga ina pe a mai ale tautua. Mai tawina le wha talnoanga le nei le Val Committee o le moto sui ma le tamaitai sui lo ia ma le wha tono le Human Resources Miss Pulo le awai lama o na muli multa ia o le tulafono. Malu pui pui ai ngā ruenga tangata whai ngā ruenga le malo e malanga isa val aulia mai le military o ta wal whaaton sili o le ofisa tangata whai ngā ruenga le malo pulau e le ai e le mawhai isa whaaton sili o se ofisa o le malo sa ngalue ai se tangata lea o lo o alu isa val aulia wha military o na wha alea o ngā se avano whai ngā ruenga o lea tangata whai ngā ruenga ale malo. Ua whaamutai a panita ma whainga le manu Samoa le ipolo langi le nei tausanga. Ina ua lato whaatoi lalo le au le atunu i ai e luas hulu walu le luas hulu malua. O le tālonga nina matua mo o mia le tapua inga le atunu ai maisio le pulenga matamata alo le manu malo. A wasi awa noa i kota whainos peitai. Ua le o ngatasi le futia ma le umele. Ina ua malolo ia ia pani le tai awana nafi. Ma le ai ai maso tātou awa noa. E tale a fo sili ai ia pani nei sfulma fitu le valu. E ma eu le tau mawhai atu ala manu Samoa. Ai ole mata ina fo i le pui pui mai ia pani. Pe ta ili afalona lua. O se whaafita uli tele sa fia ngai malu tātou au. Ma whaale tonu mai tape na nga uma. Ina ua tuli fafo ele lau falile isi a tātou tamata alo. Ma ta alo to asfulu whaai lo ala manu Samoa le to asfulu lima ia pani. Na wa ia pe ale fi na uma le loto nuo na iau tama whanau. E ui wale a toa le latou au, ai mori mawina le ave o mai ai o le latou malosi. Mai ua ne ai le taalo ma Samoa luas fulma le lua, ia pani e luas fulma le walu. Mai aso fau whelua ilman Samoa me ne langi lang na taalo ma muli muli, o le neta amirisanga, ma toe taliu mai ai whanua, toe ta pena ai mo le sifata sanga. Wa umatu tapua ingol taalo ngal manu Samoa le ipula langi wale emanuia. Ai o tau la ia toi nel tapo ingal fusu angaleli o chai o petai o Australia ma Samoa. E pe on wha leo ai wha amanianga al minstawa o ngā seu ula yuane. Mo le ali fusu wha profesa ia chai o petai o Australia ma Samoa. Ina wa ia tali ai le lui mo le fusi le IPF ma le Cruiserweight World Title. Po fusu sempini laulangi paanga le Cruiserweight le na te umia nei. E fusu ai ele tai au le Sane ma Pritchard and Thompson. Ile London's Wembley Arena. O le whaamonianga, ua momolia tuai, maleta po inga Samoa ila na fusu anga. Peitai, o li putia le News Journal, o se fulu whaama sina umia jai le fusi lea na manu malo ai, ile Gold Coast mai tangata matautia fo ia la total angai fusu anga. Na manu malo ai, ile whaai unga a toa whaamsino, o se malo na tulanga ese fo ia ui le lua ta eolo na au vai, mai le amatanga al fusu anga. O le talala na whaia o ngā Michael Francis, e lea i lawa se sina te mawhaia le matati a lea na fusuai o petaia. Ai o le tala fo le nāla na pānga sa ngafa, ma le whaalauloa ina o petaia, o leisi le tangata ta alo mā losi tele a Australia. Le li o chai o petaia o lusul valu tau sanga le matua, o luas fulua na fusu anga sful fitu knockouts, lo na mafa e iwa se fulu tesi ma le fitu kilo kalama, lo na mawalunga se la wiva tasi sentimita. Ai o le li le o le ala ftau i Britania ia Jordan Thompson, tolu sulto sang al matua, se fulu lima na manu malo, se fulu lua, knockouts. Rona mafa iwa sultes mal fitu kilo kalamo le mawa lunga se la wipa valu sentimita.
Lo Samoa Entertainment TV mai ia pia, ia manuia whaungo le vai aso, toi wheilo ai fo ila songa fua o iluma i le alofa o le atua, ai wha soi fuena.